Kurban ayt deybiz, kurban ayt deybiz. Kurban degen sözdөн çıkkan, kurban degen kurb, Allah'a jakındık degen söz. Allah'a jakındık degen söz. Bul günü Allah'a en jakşı görülgen amal kan çıgarуу. Kan çıgarуу. Her bir adamga kimge zeket farız bolsa, oşogo kurmandık çaluusu vacip bolup esептелинет tuğanlar. Demek zeket kimge farız? 127.500 so'mu bar kişiye kurmandık çaluu vacip mildetli bolup kalat. Bu sözsüz çalıp, uşunun bardık etin özünüz jesеңiz деле bola берет. Kembagalga bersеңiz деле mildetli emес. Tuğanlarga bersеңiz деле mildetli emес. Demek bunun soğuğu tuğanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Fatima, kızı Fatima aytat. Kurbanlık çalganda cehennimde tur deydi. Kurbanlık çalganыңızda бұл ibadat. Бұл жөнөкөй күндөгү siz koy soyup жейсиз го, андай эмес. Бұл ibadat туган, бұл ibadat. Birinci kanı жерге түшөрү менен ошо kurbanlık çalgan күнөлөр кишинин бардык күнөлөрү кечирилет дейт. Эгерде эчки соя турган болсо, ар бир ушул ар бир жүнүнө, ар бир кылына бирден сооп берилет деген. Пайгамбарыбыздан эгерде кой болсо жетсе, койдун дагы ар бир жүнүнө канча жүн болсо, ошончолук сооп берилет деген.